tógu Mary Anne MacLeod Cainteoir dúchais Gálic Oileán Leobhas sna Inse Gall. Go nua aura Meiriceá a bhí tríal Mary Anne gan ach 8 mbliana díis. Ochtar as nínar ina teilech a chuaigh imirce. Fós Mary Anne far grós an Gearmáin Frederick Trump an ní agus bhí cúidir clunne ocu, daine ocu Donald Trump. Bhí gá ag Donald Trump cuairt ra dúchais mháthar and the Oileáin agus a ríist a gabhíle sa hocht. It's very, very tough to find the time to come back, but this just seemed an appropriate time because I have the plane, we land, I wanted to see it. During Genoli Billy Lawson go slucht huiher Trump Leos ó níuhís déag an all. Trúr ocu at a fáca. Tá Elani wallers túramíochta fí na Uachtaránacht. Siarad maithisiún agus bhfuil ha torta magatort in Deir nach an híon steach gan a historiaisiún cúteach. The general feeling is that Trump does not represent cultural views, religious views, social views, etc., in general that are prevalent on the island. Wasi Mary Anne MacLeod mbliana na Meiriceá. Seach mbliana is ceithre scór néad a Mary Anne MacLeod sláánna agal lena fód dúchais, tá sleachtanis an na híiste stát Aontaithe Meiriceá. Bhí na níige rúdaí an mar sin as, agus go cúteach gan héileán an go háirithe. Heisam nach deach cúsin mar leis roinnt golfa bheith hall tú séir na héileán nach chainrúsnach nach tabhar sin talú híos an halasta sin. Ha trai bhórs nach ag an híos sinstach a mí golf cuiseach an na henláig an cúteach. An neanúin na dúram í éagsúla faoi Trump, ní féidir a héanú go lurag na star a fáca ag teilech Mary Anne MacLeod. Sin ó choirín Nuacht TG4.